Hello, Hannah. Sin si bhéin? Cé mar a háisiú? Ha go mé? Má a chuine chu? Ha ho mé, gan Ó, tá náma se chuir dóid gan inniu. Well, nach sin he. An so a holá jo sin ever se mar seo go jide. A má seo si doch íontá. Well, sé taitasci a honin, seoach Baile na Gàidheal agus bí sin ruchtach na Gàidheal an ALBA nua ar fat. Agus ha an táte seo a chuir dóid med cad céhir elmanin ri Córas cíad bliana mar a hanach na Gàidheal as ALBAin mar a thuoine cid a seo agus mar a chumad ar irst. So ha tócahuichin ar an toirst fo difir scían as a fráfant agus cutú ar an tócail a seo cutteach. Agus bí sin gíse a néach sin don neoin a hic le cad character in an sceachtaí is brúniad roimh mar a had. Ganna de ríadach fudach anna 1850 no 1925 no give a gibli an a hem. A sin íontach agus a bhfuil galagachas an citeach. Caú becin de Gaelic go thuladúneach. Ha cúteach na hafilanta, so sin Persian op aracham, sé ben chléisicha honam. So seo equis Malagawatch. Oh wow. Yeah. Ha mór, caú. Ochan fichiad bliona chai ecclis Malagawatch. Ecclis énigte Canada a chai a tógal anna noch ciad diag seachgad sa céhad a hort turas sumparite. Cóig míle diag har a chuain an tógalach sláán barge go rice an lárach seo. Díadach mar can bigi séún seomha díamh. Na Gàidheal a hána go ALBA nuaibh hafór le hiú nan cléirich is a léal an Catholic. So ar dé cáirsnach an sa bhealú hiú háast mar a chuoinnig atas ó sé cáirsnach Catholicach a hena sounddraach ma héidir go gin cúil was bheith had nan prástanna. A cha rud go mé intinach an san elma hair seo ans na 1890s. Ha rud gan na tachirst ans na cáirsnach an prástannig sés can be sedavis common achcha outdoor communion service agus hic na míltin de gúine ann fat seach gan agus hic get as óláide san rotin as bheit go méintinach is bhíh sin an na tachirst an na difide áitechin ar figinelin. Agus seo a chhlachca gniu? Yeah, bí muintead an áite sin Malagawatch tían a seo háast a bhór a thola blianas, bhí seadamh seachcha an san eacua sin, agus bí féimine sin ann ar san pásaí gan nas mar sin. So tá logichin an seo? Sé. Dáling? Well, sé fear car spatula ha mar seo. Chad sumaríte má. Get it, hónne cin sa thola rot. Nid a hánig féin an ná, na hiad taon cummarseach arachach mar a stich nan chica go ná can a stair nó a seadach, gid gan tógach tú bahan bec, agus go fuí tú an fat an théirí, at a bheith tócail tá logichin, ach nan chica tú an a stóid, go matríc bheith féin fudach le tíoch eile fat a ghéirí tíoch an nach raúne an tá chéirst a hócail. Sé 1850 a hain agus ha féin a bhí tían fat cáras leichid bliana ach ha sin cadidir stat an drast, ha féin ann, ha Gàidheal figan áit an tuhin inéir na ALBA nuai. Ach ha féin eile an cúteach a bheith na migma an a hús agus ha cáirsnig an Fraingis agus sin Acadianaich agus cúte do gunne hasan agus difir áitich an cúteach agus éadanig. Agus am ag tógan le seo se tuclaichin seo riecin min aim sin? Ó, bhí go deire. Bhí gaiite gan bí a cúteir ar táiseach ar taon frame a thócail ach sin cadíoch táiseach. Sin sibh go dtíana? Ha, go mé? Gimana sé féin? Os mis go mé cúteach. Glíbh. Seo íon de ha sé trein gniu? Oh, see a ha. Echo of a minute and a half, they say. When it doesn't work, I sometimes say a bad word. Na sí chin a ríist, denne. Corí a bhóteach ar a thola sían.